eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Gaso Ikomi narimo boire bya mwancho omoregererio Getembe TV Ekeonga Chinsa isana na birasenchira ireyo bonge nchengoro kwa Catherine Nyaboga veni Nyaboga kurasa umuntu wimanyire na bayigo maki West Crest ya kabere nara kwane kyabuna chibichana mariogingo ikirachira senchira erengi kirano ikaranse ketoko manyega tiari agenda twatika kurwa imenesko yorogongo rwagusi Facebook notore buna Getembe Television na bayigo YouTube tonyare buna Getembe TV edonyare kobwatia egati ya emerobiri ya Getembe TV yonsi totigwa magega natoko chaka omunyakirogo na boigo aba commissioner batano no yomo bekiombekeria kyobo chori nechimbibe kia Independent and Electoral Boundaries Commission IEBC nigo bagendrete gotianirwa omugaso orero ase ekegambe kenergia Supreme Court bosio bomonachi ebi na monene omoske omosubathi matha kome Erastus edong ethakon nere oseni gatianirwe buna omunyakirogo bwekiombekyo ase boigo aba commissioner bande batano no yomo gatiabo Anjeri Wenderitu Moses Muhana Mary Sorobit Hassan Nor Francis Odhiambo na boigo Fahima Abdara barachego se bagenda tagotianirwa abara yabo batano na babere nigo barachikora ekiombekyo kyobochori nechimbebe ase myaka ende 5 nomo erebotwe oserebosio bunarichi kogo se constitution yekiombekyo kya IEBC
IEBC ekoba kegoteba torigereria buna Erastus anyarire gotianigwa. Missions such as the IEBC are designated as state officers to whom this article applies. More specifically, Section 9 of the Independent Electoral and Boundaries Commission Act provides that the chairperson and members shall, before assuming office, make and subscribe to the oath or affirmation office prescribed in the 3rd schedule. I, Erastus Edung Ethekon, having been appointed the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will at all times obey, respect, uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially, and to the best of my ability discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Oyo ne Erastus Edung Ethekon otianire bene buna umunyakirego gose chairman yekiumbekio ketenerete obochori ne chimbebekia IEBC igabona omwanche murigereria ekiumbekio ritkoria rero niko kianyorire bene abarai abo barachiko kera osekora ekiumbekio ase miaka 5 nomo erebosio korende asamangana itoma yego sekionga Chinsa chire mutwe Chinsa Ikomi Chinsa ibere nabo igo Chinsa nyeche butko bwarero ndochigo koretera oroboti igoro yogotianiwa kwa barai bonsi batano na babere bekiumbekio kia IEBC togoskabosio omojumbe o South Mogrango Mosque Silvana Sosoro iboigore mo chief whip nigo atabire buna Kenya nense yobosibora na nigo ebwate obwanchani na kera omwana siasa gose muntu ndwensi na bwanderete gotogia omurayo oye korende banyare ko babagusikana osoro nigo bono aruro kuboria gutia saba Kenya na boigo abarai ne mono kurense meria yo kwamirire serikali koska Mosque Ruto okobanere oreboni gase kerogo na nere okorense ya Kenya buna omurai omone nasibona boria barai gosaba na ntobandi bonsi gochia kuganya omwaka 2027 ekero obochori burachi konyara gokorekana na kuboria ondo bwensi gose baria bonsi bagotumeka abasaibobe anamono kusaria enibo gotiga gosaria enibo bunenchire yamo yo kwamirire oburai bwaye Mosque Ruto. Tunasema Kenya ni nchi ya demokrasia. Wewe uza yako, mimi ni uze yangu. Mali ya mwenyewe kila mtu aiache. Mimi nikiuza yangu vile nimekuja hapa, mimi nauza mtu yangu. Ninaona uzuri yake. Wewe uuze mtu yako. Lakini kura itapigwa siku moja. Alafu zitahesabiwa. Ukitushinda sawa. Tukikushinda kubali. Iko sawa, iko sawa. Ndiyo maana sisi tunaambia watu kila mahali ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia na lazima tupendane na tukubali ya kwamba there can only be one leader at a time. Na wakati huu kiongozi ni William Samoei Ruto. Upende yeye usipende yeye lazima uvumilie, ungoje miaka 5 ifike, alafu tuamue vile kura inafanya nini. Iko mbaya ama iko mbaya? Siko sawa? That is why tunawaambia wacha kukasirika na William Ruto. Kura ziliisha. Kama unataka kukasirika na yeye wacha kuvunja duka ya mwenyewe. Kama unataka kukasirika na yeye wacha kuvunja police station. Kama unakasirika na yeye wacha kuharibu barabara. Kasirika na yeye kwa ballots. Kuasirika na yeye kwa nini? Kwa ballots. Na sisi tunakuja hapa tunaeleza kazi ya maendeleo. Si leo tumeleta pesa. Na si mmeelezwa maneno ya SHA. Si mnaelezwa maneno ya stima. Na nyinyi mkisimama mkishika microphone, eleza watu alternative. Ukisema SHA ni mbaya, sema mimi nitakuja na hii. Ukisema stima ya last mile ni mbaya, wewe sema basi nitaanza first mile. Iko sawa, iko sawa. Ukisema hii hospitali haifai kujengwa namna hii, sema mimi nitajenga namna hii.
Sio tu kusimama hapa kutuambia oh mimi sipendi huyu Ruto, oh sijui one time. Mujumbe okitutu cha North Moske Jafeth Nyakundi nigo aigirire serikali ya Kenya Kwanza anemonoge kurawano muraibensi Moske Dr. William Samoei Ruto negati yemeroberio eri aikiranire ase emyaka 2.5 abeire ase oborai kukwana kuro ebunge achirenkanyi chinga kicho murobero empowerment gosira ebyombe abangina naboigo abasai Moske Nyakundi nigo amotire ensemeria yo kwamireria esekrekari ase okogenda kurwania oborai bwaye Omoske Ruto na kubaboria babe abatoere rubaganye Omoske Ruto arakora etamu yae. Sisi tulisema equity must be there and development must be there across the country. Hiyo ndiyo vita William Ruto anapigwa. Lakini wacha niwaambie, hiyo vita sisi tutashinda kwa sababu wananchi sio wajinga, wanaona ile maendeleo William Ruto amefanya. Kama ni maneno ya affordable housing, anajenga. Kama ni maneno ya masoko, anajenga. Kama ni maneno ya mashule, anajenga. Kama ni maneno ya kuandika walimu, ameandika zaidi ya 76,000 mwaka huu, tunaandika wengine zaidi ya 24,000. Kama ni madarasa, amejenga zaidi ya 22,000 chini ya mwaka mmoja. Huyo ni William Ruto. Na hawa wanampiga vita. Watawezana na sisi? Watawezana na sisi? Wewe unataka kuniambia hapa tuko na William Ruto, hapa tuko na Raila Odinga, hapa tuko na Profesa Kithure Kindiki, hapa tuko na speaker wetu Papa wa Roma Weta mwenyewe, tuko na Lilian Sioi, mimi niko hapa. Hawa watu watawezana na sisi kweli? Watawezana na sisi kweli? Tunawaambia wafanye nini? Tunawaambia wafanye nini? Na tunataka kuwaambia Kenya hii, you cannot govern the country by trying to burn police station. You cannot govern a country by dividing Kenyans. You cannot govern a country by dividing the people of Kenya. Wacha tuwaambie, the only way you can win an election is through the ballot. Wajipange 2027, tukutane kwa debe, Moseneta Okericho Omoske Aaron Cheruiyot yoboigo omuraiwa barabange ase ebunge ye Senate nigo aruro kubolia gotiasa abakenya kogendera kwerikia numurobirosha asatebire egati abakenya bari bakire kinyagitari nigo bainekire buna omurobiro yo ochakire gokora emirimo. Cheruiyot nigo amotiri abarai anamonokora sensemeria yo kwamerera serikali abo bakwegerera abasaye bali bakora obusaria chingaki bakora okorobekana asebono atebire nigo akubwatisia egati ye chinkwana cha barai bande buna ondobwensira chikonyora usegotogekana kagosaria enibo yabantu chingaki bakora okorobekana nigo arachikobogoriwa egetambukiro egetindikeri chiko. Yoyote yako katika mkutano hii, tafadhali jiandikishe katika SHA. Hii bima ya afya ya kitaifa. Ndio kwa bahati mbaya ukigonjeka, ukienda hospitali unalipiwa. Uliza mwenzako yoyote ule amejiandikisha kwa SHA na ameenda hospitali kama inafanya kazi ama haifanyi. Atakupatia jibu. Mumeenda hospitali? Inafanya haifanyi? Hao wakora ambao kazi yao ni kuvunja manyumba ya watu, kuvunja biashara ya wengine. Alafu kuna watu wanawatetea na kutuambia atiyo watu wasiguzwe. Nikuulize wewe mtu wa hapa Trans Nzoia, upande mahindi yako, mtu wakuje kwa shamba yako avune mahindi yako, aingie kwa nyumba yako, wewe utabakisha yeye? Mutafanyia nini? Munalima kibogo, si ndio? Hiyo tabia hatutaki. Tunataka nchi ambaye kila Mkenya anaheshimu maisha na mali ya wenzake. Kama uko na demokrasia na unataka kuongea, hata mimi niko na demokrasia na pia niko na maoni yangu. Wacha mambo ya kujifanya ni kama maoni yenu ni ya maana kushinda ya wengine. Na wale viongozi ambao wanatetea wakora tunawaambia washindwe kabisa. Mimi nimemsikia mwingine anaongea jana bunge ati anasema hata wakichoma hiyo maofisi ya serikali ni yao. Kama unataka kuchoma ofisi ya serikali, ita Wakenya wote milioni 50. Sio wakora wawili peke yake ati mnasema ni yenu. Hii mali ya umma ni yetu sisi wote. Kwa hivyo muache kujifanya kierehere na kuvunja mali ya umma. Mimi nakubaliana na vile viongozi wote wamesema kwamba mtu yoyote ambaye anachezea maisha, ambaye anachezea mali, ambaye anavuruga amani, akutane na sheria vile inavyotakikana.
togocha gokorera omurai bwensi ya Kenya omusike Daktari William Samoei Ruto nigo amochire nsemo yo kwamereria serikali asatebire nseme yote bwati meroberio ende yonsi miya gocha sabasaye gosemeroberio erache gokonya abasaye korende nigo bagutumika abasaye ase enchira embe anemono asoko basegeta kukora okorobekana na gosaria enibo y'abantu. Ruto nigo aigerere serikali yaye na goteba nigo ebegete okuganya kwa basaye bosyo asebona tebire nege serikali yaye negendere koroseria abasaye amabagaye miremo neba wika Chinsa Chaisco. I want to tell those people who have no plan, shame on them. They should be ashamed of themselves that they have taken advantage of our young people, taken them to the street, and misused them. And today, our nation has a blot, you know. Biashara zimechomeka, watu wameharibiwa mali, tumepoteza maisha ya vijana wetu, tuko na majeraha, na mambo haya mengine yote. Why? Because there are people who have no plan. They cannot tell the young people what they should be doing. I want to tell the young people of my nation, I want to tell the young people of Kenya, there are opportunities for work. There are opportunities for business. There are opportunities for you to make a difference in your life. Don't accept to be taken to. Mwarigereria nara yokorwa Ekeonga usanara itwa kwariganiritie korwa Ekeonga Chinsa isana na ibira senchira yo wenge Ikomi inche Catherine Nyaboga veni Nyaboke na wego makwes ntochikwira nagega tokoretera yo mona yande asenchira ere yo wenge tuaro burigire borobia asomurubiro vibes on vibes ogogochiko gochira sembio asegeka getari Getembe tumirane Chinsa Ikomi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabate yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yegotoka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Silva Care ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema